Bo anwaru arwitagwo nduka ya thayo. Yes, yothe yakwa ndari. Wathi ucera nayo kuonetie mapenzi moto moto. Yes. One day you'll get a car accident and you see you like a horse with broken legs. Na kulie barathi une kamaguru. Ni uguaya no athira. Ndiria ngone atu. Aja. Ni kwathika go. Kana kari oni the man's best friend. Yes. Yes. Otherwise, how was your weekend? My weekend was superb. Yes. Irari jaga pio. Vio na ndora twisama na agiti na othe. Neguo. Igini makijirite wagicoka mande ukigeithie mansa imo muno. Na salimika sana. Yes. Na gwaku no kwega. Gwakwa ni kwega. Ndwe wega kuragio gutondo nduge mahitanagia weekend mari matiaranagia. Gwakwa ni kwega nginyagia ihinda riria ngumite kuori. Egathuri kajiri gakijira atiriri. I think it was like 2 months ago. Yes. No andu aya makirutaga wira ringi na ringi ma weekend waikora ati uko na kajob mahali na ni andu aya magituika ni mariha wanalipwa nafanya analipwa. Yes. Anaenda nyumbani akiwa na nini na pesa. So he decided to just to be happy and to please his body. Yes. Because sometimes the body is very selfish. Agiciria ni wega kendie mwiri na agikendia mwiri muthenya wa Saturday na muthenya wa Sunday akiinuka no ndari wira ari wira mawira marutagwo ne arume ma kiria makuita ngoro uguo here and there mundu agiciria reka wega and riu no akimenya no nginya agikire atia akiinuke na no nginya convince mutumia ne katia ni akiinuka na to kuinuka arari wira. Yes. Of course he's a musician. Yes. Yes. There was a kawira kana hija gekatia akari wakainuka kaumira regwire muka koguri na agikeinuka no to thutha wa guikara Saturday na Sunday ti Saturday tigwa kiona kawira yes ithi ndukuona no ri wira wathiite ri wenda ndari wira wa kiria wira wa ucio ri arutaga aca ari wira ungirutagwo ne hakuhi andu othe koguo tiko inathiite kuina kure inagainagira mundu umwe no arita mukanete no kawira kana mwene ne ona gatasi ana yeja ina tondu ikona kama no thiko icire uri yes like yago thie ena agethi koinira mundu umwe ndathire koinira mundu umwe Saturday yo enda agikiinuka Sunday ri rocine no ndu kiinuka oguo no nginya ukorwo na uira ndu ri agikora ari ndazire no you have to get money. Yes, to have money. Yes. Now you see the most unfortunate thing is that he had to borrow. Yes. Nigetha ainuka tu na kamajika. He had to borrow. Yes. Akobire ngiri thate. Yes. He called a friend of his akimwira riu eka uguo na thondeka jathera miti 30 na ni kuria ekaga atia ethire umwe wa uria mamuheaga wira agena na mundu mwega by the way na ndiciige no agakeru no enjendera cigithemba kiu akimura nengera ona ingia kuriha ni kubangira ndaci ngokanyine nika turihanie hau weekend si hadhara muthuri weekend ri egira geci hadhara. Yes. Na agigeka agithondekwo agithia akigera go handu ha nyamu ici andu amekaga ati marutagira andu mbeca akiruta agicoka agweka atia akiinuka mundu ina kanyamu gake ngiri 30 nini akinyita igumi akinengera mama no ni ngombo twendi akiria ria guku uguo kahora riu arare nginya thire na niwe na ni aramenya ndari na ndaci riu nduthikiririe ngwire
mumukomberi biari mumukomberi mbeca eke mwera riu kira tugwika ri ndukireke Friday no nguheke ndaci nguhe ndaci ukiine nigetha handu hauti ndoki njokeria mbia yes na nguheaga ndaci ngakuri hari yes tukikanjane riu tugike atia tukikanjane kiria ngeka hau iguru ri ningongerera 20 20 so it's a prominent musician ningongerera 20 twajita yes eke mwera ni sawa no menye riu gioka ndaci no nginya gioke na backup na hori gito nginya gioke na no mari haga hebeza iriku icio hebeza icio wanyita yes as we are speaking yes kana hindu aheaga uhoro ucio ri ona tukeria ne ahoretie thimu yes nikugio ne amwahuria gitare tarire Friday ore are akireho ndaci 50 yes ni arete deposit ya late of course akirete deposit ya late 20 ri muthenya wa ndaci ni aragaya ora aleke no ari ikara thia gikunda kindu ni aragaya yes agarania huri na backup that's not enough money it's not being on a Friday ona ke tondu no ari ikara thi riu manegerio kibau yes akihitha ninge ena uma wira ninge ri no bociro nginya gitware ninge kanyamu akihitha Ori nigetha uthondeke maundu it becomes crazy yes it becomes crazy, let me tell you na riu nagithirwo kwanja ucio riu ni financial yes irathie nginya mwena wa finances ukigeria ati ndugatigatwike ati he undu ungituika ati ni wamenywo ni urageria gukava yes wikava mahitia maku na very expensive tondu na ngeri aria bia bamenyete mbeca ni cia gukomba aruberi ngeri mutumia agakumia coke ici twendia mbia kiri oguo horere aruberi agi na nduthi atiriri urangia horere na ndu nginya ndacio engi ni ari onero ugeterwo nitwambe uria ngiria kiau na kiheo gutirai kuma mwiri kiheo kirio na kio ona ngero ndukari gukindu karuta thate ndu kuga ni sawa ono kono ni ukoragwo na kiheo andu angi matari iheo ukakora ni mararira kiheo giaku yes happens yes so no egari ngira ringi mundu aikara weekend ri iyo ndi ikoragwo ati straight uguo asa na ningira ngamenya kwe andu ingi muno wana kasi yes ati weekend muthenya tawo mundu mathaa maria maingi yes ahuthagira na gukas exactly what did I do no kone ndaikarite oro haha ndiathire yes kana ndiekire undu munari ona he mundu ainite akaina akaiga atiriri mwathani ndakwira ugitire hari indo ici ithatu ni uririkanaga muini ucio muthuru ainite taudikana ni wa kahafu kana ungi witagwo John Walker muriithi ni na ihoya ihoya ni ro muriithi John Walker yes Joy Nike tugikwira kwa muiki ukiga andu bangiga oragwo ndiki ndege ukiga oragwo ndiki wendi wendetie mukagu we ndasi athire kuoya ndege na mundu wi ndaci ona to ndege matiragwo ni ndege muthuri aca yes to ndege uraga mundu ni saitani ndiukaona ni saitani ka ndiui niki it happens yes kaigua muiretu ucio akiuga hau ati hata alilala tu kajaribu kumwamusha kumuita jina nisikia tu ametoa mlio mmoja tu alihomoka ndio mutumia oya ati wina mabackup maku utuko ciothe arecia nĩ gũthũkũma na ũringithĩtie rwĩmbo atĩ ũgũka na kĩhoe na mũndũ ũmwe atĩ ũgũka na kĩhoe ĩndĩ o ndacirĩ setting-inĩ ya wanu client
setup ona ndagikuhurira thimu tondu ukiri stage matioragirwo aza muthuri wako ko ni kuina keinaga ri ni kuina ina ndugikimuhurira thimu stage na nduramenya ringira stage thaa cigana atari mathaa thita kana thaa ithano nigetha mugike atiriu nigetha akwire ni hindi arenda kuingira ki stage akera madam ucio akamwira makie bluetooth magekera mugithi wa Salim riu akuhuragire hau ni DJ ni hiko DJ ararikiriria irenda gutonya riu nego kwariria ndarikia agezaitani akamanya nawe ngwire I tell you kore maundu agukoragwo na second thought muthuri akona second kwanja rutae wina ritwa nani agukorwo na second thought tondu hingo ciothe uri agwetwo yes wega wothe wa Daudi ni uriganagira you can imagine yes ko ikita moyega maigana atiriri ndoi kore maundu magu ukurora iyo no kiingira yes ukeyogera kungithio na gukicoka guikare atia ingikwira guku mbere uthiite gutonyoka ingikwira guku igicamba ndi muku mutumia aku oyo wirwimbo ina ndazi muraharirie biombo mureka testing nigetha kuiganania ngita ureka kuiganania ngita endo niguo muraguthithania ngirathi uguo cheers to many more akakwire no mathune yes okue ucambe gikuo-ini imagine riu ngitwa ati njuke ngurute na tungiuka na wakaba njira wakaba kimwikire nguo kimwikire turaragia kai akurutite nguo no mitugo ala kwena guku nikuo guka gukwira godoro urarutwo runjingi ate muka nginya manager na mwene muka makero marie amutumia aku ndakuyu guo ndegwe kundu atumia moi kuri atumia makoma magimenya tuthuri twao ri yes ni mwaki ni moto akuotea mbali niguo nangitirwo ni nguga atiriri ateko ati mnasema nini kuna mahali hapa kwa hoteli gani hapana iko na hapa Kahawe ndani hapo ndani amefanya nini anaonekana ni kama ni mgonjwa sana kwa tunataka ukuje ndio tuweze kumpeleka hospitali kwani alibadilisha nataka Kahawe ndani siku hizi Bokagua ni akoi kama ni mgonjwa sana mpelekeni hospitali tu nitakuja huko tukutane huko nitakuja tupatane ama mpigie brother yake ndio wanaogeaka sana inaonekana ni kama kwa hali mahututi sikuji ole mama no le akaolia thimu ole guria utoyo uguo mutumia ahuraga ngoro au etitwo karigwo guthia kugwika ati ucoke riu ati utuike ati gwacoka riu utuika ihona ndarari wika mutumia ucio mutigaga ari omurwaru ugatuikaga ati nginya mundu ramwe nake ndu arambire kunyitwo borithi yoka kumucuthia akirora kana nä ramå ithä ningä kä u ningä å rarä nakä o agagå ikia ritho nä wega kwä å ragia ciå ria å gakä å ria no rä u mahätia marä a makorwo meho manene rä nä atä most of the times yes tå mä taga kä conscience yaku ä koragwo destroyed wambite kumihinya rwototia ni kindu gitagwo alcohol alcohol be destroy wega yes au ndona maundu manene acha ndona maundu manene hatikona second thought seni na kigathuri ko kiriyo gakirora ugu iguru gakiona gatire gwako
Rozi Kero jingi. Galido huo. Akiona gai huko tiko wako. Aizoka akirora thimu. Akara missed call 42. Aizoka akirora mwena uyu ungi. O thira turarikanire ni wanawa. Ara to mwathani. Yes. To mwathani. Oso wakora ira missed call 42 hau. Na to icio 42 inyanya ni cia mamu wanyu muguciari. Tano ndia urire ginya kwa. Sawa.